ya Tana River na matiketi na utetio ni miyoro ya mahima keguru. Kurigana na Venant Digira, munene wa mutaferiri mihango ya ruhego rwa Mitharafa Mitune, aricera riake kambi-ini ya bandi mwena wa Tana Delta, augite mwena wa Tana River ni ugomeirwo na njira nene ni miyoro, kuria micii ngiri 10 ni yagomeirwo ni miyoro ino akiuga ni marathi na mbere na kumateithia na gwetha njira ingi cia kihonia. The March, April, May rains, it is over 6 weeks now where most of these families are in displacement situations, and their needs continue to increase every day as we move from primary. Digira ni ugete ni matigereire aikari ya mena mai matheru ma kunywa na kumoria kurumirira njira cio theru niguo kurigireria mituthuko ya mirimu o undu umwe na kumateithia na dawa na neti ari njira ya kurigireria mirimu ino. Ogwo ni maheanete irio niguo gutigirira ni mararumirira mirire miega na kumahe indo ingi cia mahuthiro ma nyumba. Food needs as they stay in the displacement camps, they are not able to access their livelihoods, most of them having been farmers, both livestock and crop farmers. Mohamed Shafi, mwikari wa kabino, augite ni mukeni ni icera ria andu a wendi mwega a Red Cross na kuga kwina thina wa mai, irio na kuhoya uteithio wa gwakirwo nyumba kuria kwagomeirwo ni miyoro ino. Hapa ni shida ya kwanza ya maji, shida ya chakula na madawa na pia ng'ombe pia na mbuzi kidogo, shida zile pande ya ile dawa. Sasa shida yetu ndio hiyo na derebale. Ibrahim Bocha, uria ni umwe wa agomero a miyoro, ni acoketie ngatho kwi ruhonge rwa Red Cross ni uteithio wao, akiuria thirikari kumacenjeria hema ni undu wa rugari muingi, unini wacio na ng'aragu na hema kura riria magomerwo ni mbura. Kiongozi leo ametutembelea, kiongozi wa Red Cross, na tunamshukuru kwa dhati na tunasema Mungu aibariki Red Cross kwa hii huduma yao ambao wanakuja kutupea, na huduma tunapokea na chakula pia. Tunaomba serikali kuu watusaidie na watusimamie na kule. Giribotera Muthingi TV riakwa ni Wanjiru wa Karoki.